welcome to TFA Files TV. Panapa tata pa Gwanda tipa ku South Africa. Takananga zvedu Bulawayo, Zimbabwe, Ter Simon. Abantu bakhona bazenzisa Gena mami kutunga ungazwanga abantu lapho. That is como sakho. That is como sakho kufana.
Hello. This is a set to uhambe imoto ibuyele emuva belindele ngoba ngiphephise esigodini. Wena thuba bathi bothi bisicima besebenze njani? Ngethukile wabona sendibuza amaviri ngiphephise sokuqabisa isha. Nansi ibhasi le. Iyagijima ndayiyalayitsha bona ilayitsha. Izosidlula so. Vele kodwa ususiboti ku4. Akihamba kodwa ngabheka kakhulu ayina mphezulu isanda ungena ngethukile ngathi phela ngisepoliseni. Masalakane bekhona ngiyabona yawazi. Abantwana ngisilizo nabo ezostories. Ademela bona.
phela wena bakuthole lokhu yenenone amaviki umuntu aqeda iviki yonke ngekho madoda anti ngiyabe ngibhizi ngisebenza semayikuluza ufela khona phela ngubaba ngiyabe ngibhizi ngisebenza le mali ngawo kwesikhathi sebenzela imuli yami yaselifuna ukungichallenge bona abantwana ufela bona abantwana sathi phela sesiphelele abantwana bangabona Socha. Pero mama mina engavuma ukuthi ngidlulwa ngabanye abafana egangeni. Hayi uyadlula esikala sandla. Wena ulamazina sisakhula kwakulo ophethe amazina ngalwa ngapha ngosu. Kodwa thina sasikrossa siye ngangalo enkana. Amadoda lana hamba abiza omnyubaba namna iyo ngifunayo Tema fika kapitala Kuphuma kamnandi. Kodwa lo muntu ayishayela somfana. Umuntu omdala. Wathi angene into zabafana egangeni. Yabona le lagama lathangeza ngaba kubhinga. khona ezinye phambili La engihamba khona sengisimela. Yabo, ngasimela ngabona akuthamba. Phela ibini umama so, mama wayehleli lapha uthinjele ngipambisi. Aloko mfrani. Kumbe ubuye majazi ubuye lamanzi uyahambe uyebamba inkomtsholiana elamanzi ezande ezigolezi lemjulweni yazi wayeyamukela ayibuyisele kuwe usakwazi ukuthi kwenzakaleni hey awubuzi umntana ame fike kwafana ebe umntwana oyangisayo esale garage manje lezami ngiyakhuluma nazo Nasale garage. Ngasongela bholi. Lapha. Aya ngiyangena yena. Mina zamphela even masiganga nti angikhuluma vele ngisibheke so ngelihle kuphela. Siyabona lapha sokujikile. Manje ngezami ngangena indaba leyo ukuthi Dethi uba muyezeni uba utheni ngahlala ngisaqala nilalela ngathi ongizikisiloku ngalalela zonke izitori zabo sebehlala so ngangisithi ngadawubani yenzeni esenza khonokho wali ngamkhuzanga ubani yenzeni thela uswazi next time bayenza umeleli mkhulu ekasipa Malaysia ziyazana zile vele zonke bazana ukuzekiswa ngabantu abayidla kuphela hawo mama ya welcome to Gwanda Gwanda guys, welcome to Gwanda. Abafuna ukuya eGoli yikho la kuseGwanda la. Baningi basukela from khona la. If ukuthi uyahalela, you want to go to South Africa, Zandla. seGwanda la. Kora. Angithi ngitshelile ngathi sengikhona. Sharp. Yes.
Manje uzatshaya. Isikhathi ba? Phela mina lapha ngilampahla, impahla nguwe kuphela ozongihlupha usudilile. Isikhathi ba? Hawu, kanti kusasekuseni? Kodwa ilanga indlela elitshisa ngakhona ayala lutho kusasekuseni. Isitolo samasiko. Basela amagrasi or ngithi basuke ekuseni. Babonanga ukuthi aziwazi ukuthi ba. Yala. Ayimedonsa ama-30. Kodwa lakho luyi-20. Abanye lokho akeza. Ifoni yami ikhona kuyegoli phela. Ma? Angizwa. Hayi, okay. Ayithathanga kancane. Awudapanda le charger. Ngizakunikeza ne? Hayi azimajazi. Yachaja Kositshela apha nje ubani usewusala la? Lapha. Banga, bakajani ngaseduze. Selifake ngalo ngela khona lesibili. Ayisendibeki.